thlir tu le ngai thatu te chibai le vekule voin hi zun ne ruk sang ni som ni pali ani a tun tum chu IMD lamin All India Weather Summary le Forecast Bulettin anti chu a hi kan thlir ho anga heta hian voina tanga nisari thleng khom dan tur nia an rin an ron da ani chu kan thlir ho do na hi an bulletin chu ani a National Weather Forecasting Center, India Meteorological Department, Ministry of Arts Science ani a anti chua hun hi zun ni ruk sang ni som ni pali ani a jing dariata anti chua ani tokin jing dariata khan All India Weather Summary and Forecast Bulletin ti ani a heta hian kan enanga Mizoram le notice lampang lan na deuh hi kan en big deuh do nani Weather System and Forecast and Warning tia hian kan enanga ruwa sur thei dan tur hi mun tam lutuk lo le mun tam zok dar dai deuh zokin asur thei do na chuta chuan Arunachal Pradesh alam Assam Meghalaya Nagaland Manipur Mizoram Tripura Sub Himalayan West Bengal le Sikkim ate voina tanga ni sari chhungin ruwa asur thei do na ruwa tam tham deuh hlek asur thei don te ni isolated heavy rainfall hi ruwa tam tham deuh hlek hi West Bengal le Sikkim Arunachal Pradesh aten din ni ruk le ni soma sur the ni do na ruwa tam tak ruwa pui vanon hi Assam le Meghalaya te ni sari le ni riat zuna asur thei don ani heng ho wa hi chuan Mizoram lampang notice lam alang lem lowa kan en kan photanga heat wave kholum dan tura hian kholum hreom tur chu notice lama chuan aum don lo ni in an ring ani heta hian an ron ziak lang ve lowa notice lampang hi kholum chuan min ti buai lo tura ngai ila hi chu ruwa lo sur to dan weather ha hun kal to mi ania kan en kan thlazelanga engte po hi en kan thlazel photang chuan heta hian weather forecast for next 7 days voina tanga ni sari chunga khom dan tur hi te bulwana da ani an ron ti a hi kan en don ani hi a table chu ani ta a ni ruk ni sari ni riat ni kwa ni som pakhat le som pahnih zun ten ni a ni khatna ni hni na tin a ron da diet ani ni khatna ni hni ni thum ni li ni nga ni ruk ni sari a ron ti a FWS TSCT WS yang te hi palina hian Nagaland Mizoram Manipur Tripura ten ya enge FWS ti vel kha apol ho hi widespread most place ramdap chuakin tina ani mai a hi chu ramdap chuakin tina ani deuh mai ti chuan Mizoram hi rampum angin ngai tua taila Mizoram pumpui hian mun za somsari paruk atanga za tinani WS widespread hi rampumin ramdap chuakin tinani achutiang ang thoin Manipur po ni se Tripura po ni ta sela WS ti ka chuan rampum dapin tina kha ni deuh maya FWS ve thung hi chu ramdap chuak si loin mun tam taka tina ani a mun tam tak tina kha ni mai chu rampum anga chu chuan za somnga pakhata tanga somsari panga vel tina ni
scatter ti hi chu mun tlem te ti na nia mun tam vak lawa ti na kha ni deuh maya ti chuan palina hi Thailand Nagaland Manipur Mizoram le Tripura hian zone ni ruka hian fairly widespread mun tam deuh taka ruasur don ti na nia zone na sari le niriat le nikwa hian Mizoram Tripura Manipur le Nagaland ate chuan mun tam deuh leka ruasur don ti na nia nisom pakhat le nisom pahnia ero hi chuan ram dap chuakin asur thei don ti na ni Mizoram mun tina Manipur mun tina Nagaland mun tina Tripura mun tina tina ani ruatui kan dong tam don ni in alang nisom le som pakhat le som pahnia hian Sub Himalayan West Bengal le Sikkim ate hi chuan ruan dong thale don ani tin pathumna hian Assam le Meghalaya po an dong thaviau don ani heng ho te chu temperature ti velania hun kal to me ni ninga ami an ni hlomani hi nuayami ho hi han en thatai la enge lo leang poi mo deuh hlek om don em poi mo lutuk chu to lem lo ani ti chuan Mizoram Sarkar Disaster Management and Rehabilitation Department in mipuin te hne na ngenna an siam an thuchhuah zun ni khat sang ni som ni pali mi hi lo en leila India Meteorological Department Ministry of Arts Science Government of India press release ni som thung thlanga sang ni som ni pali in thuchhuah angin state dang terualin Mizoram po fur alawin chanta a ruapo tam tham tak sur thei reng din muna kan lo ding ta a chiat na laka kan him thei nan chung tin te mani che na in le avel te leimin thleng pal thei awmem ti uluk taka lo thli thlai reng turin kanin ngenna kanin bul hnaya tuiluan kortele tui chepai na te thalo lai awmani chuan rang taka siam thazel turin kanin ngen bok ani tui chepai na le in chung atanga tui kho thlak na drain pipe te mani in bul lui kor a thleng nge turani a in bul leichara ato bringot tur anilo Sarkar Department tin tepo achunga soyang khian mani department building theute uluk taka lo thli thlaya lo en fia reng turin kanin ngen ani chiat na thleng pala har sana tok te chuan Mani District Emergency Operation Center DC Office theute rang taka hriatir tura ngen kan ni ti in Dr. Renu Sharma in ming assign ani kan hriat theu angin kan hnung loka khan chiatna nasatak Mizoram chuan kan toka ruwa ni vel chumlo chatloin asura khamia ringot po khan chiatna kan tok na sa em maya tuna hian fur pui tak kan ma chhon don chau ania chuwang chuan kan fim khur le zual angai khop maya alan danin tuna hian limen le mel thum lama te chuan leikhi han min le mai thei turo mang te po a ni in alanga chuwang chuan kan fim khur deuh angaya tin mun ranga in sa te leilai te lungrem tiang chi te abik takin khangang te kha in ma khwa lokila a thakop mai tun zun ni som atang chuan ruwa tui hi kan dong thaviu don ni in alang ta a chuwang chuan hun alauma kan lo in buat sai loka fim khur taka kan in le a chevel te kan lo thli thlai lok a poimo khop mai ole khati chin khani phot se naktuk lama te thudang lam deuh hlek te haum ani chuan kan ron tar lang zel don nia khir tu le ngai thatu te
hin zawai chunga lom thu ka sawi e.